ta evia nekuthia nayo na kuukio no kuo metho atambwani nieli ni Mbenzi. Karibu sana musesia wa Mutombo TV kilungune cha Mbenzi nyembete star kebese ilelu mitangwa kibande bambita pita emutuse nane wa maunda wisine sakana kilunguke cha Mbenzi kiunenga yebuso yokwata wa uwaku kana wendegwa no mwite babe esitwa ila mwita na muno ko mutade na yumugana wo mumbiu mundu we Mike na Natasha ne mavikanga leko eno meredi kwekanisa mistali dweketu date ne yoy tone yesongata nitawa Mike Musioka kumaka vivo ningi emunde no kieko Mbenzi mundu mukozi gatone na Simoni ndimanda kibeti ningi finally nitwa komana kama sitwa nita Natasha niwete makuweni nukie kipindi kicha Mbenzi nukite kumanda musea oa kwende mrembo musea nitwa Mike Musioka kuma kitiba ndo ndo vivo tunanete Simoni abango tu komana na tikaribu muno ba asante ntina tia na kwa nitawa Natasha ene mimi nitakuwa makuweni yeah na kwa ndia kwa ndio ofisi ya Mike Musioka kuma kitika diva ma businessman ningi dimanda mundu serious mundu tono tueka kibeti mundu tena mundu a 40 mundu tena mundu ama inge mundu like mundu tona kumeza katueka kibeti iwe yeah soma tonisikana no wentele mundu akambomi no soma nyeso twana kana nikutegemea like esoma for long ndo naambite kule mesoma for long ningi mundu kwenda mundu niweze kumeza naonda pia yuba piketo ba Itali temi yake ile school niyo taonisa yake ile yake ile timu mingi wena we serious na mundu nikutegemea kana mundu uzinake wako miti kwake kana after amina school ndaka on disappoint yani ndaka ubalocha mbele point aku wendete mundu me wenda we upanga ila we wasoma na wabika bubikete yubanga ukwarwani mundu me na quality siba yani wena ni baile leba wendete mundu me na baile leba nyene nda mundu me tu ukumbe nda tani tenye mundu mukola okienda yo nyake kunzuvia owe waka na ndonete mundu ngamukita ngai umukite ngai bado yo ke mundu ndakia ngai na ndonete mundu me like we vitiwe yani dine weta viti dine weta kukia ngai panga ndavya kudukuma ya mwana atiambe businessman nini muthosia osindu isi oya isindu ibitekelia serikali viti ni viti ningi alafu ningi ndinda ndimando kele tu kata ndo soteka kibeti aisi quality siako ndo na Simoni naoni like noni wenda like wenda Mbendesia na quality siaku alafu ndio kaza kwendea yu amina school not atito wathikona asia hii kama yakini sio kibeti ningi twivika bau weza kwendea wasendu tukone nesa ningona like ni wate mitwela ya inite kama ndo muka unasa yu nakwa ndo wenda ndo muka ile hata nina kwa hiki kindu chambe yu kama iko Musioka yu nenda kindu chambe mundu muka mukete ngai chakeli mundu muka honest yani mundu muka ute ubungu akuya bebini yalwe ne banani ndio mbe walwe ne yelo ndizati walwe ndi walwe ne muongo chakana tu mundu muka loyo balani chakana mundu muka onake wibiti maundoni monde make maisha mundu muka we ready na asia let's go
tokothi toikothi tia ino kunenga imbia bana bati bane kukwata yani mundu muka straight forward yani mundu muka wena line ukinde line ulangwenda kuelewa yeah kenda netela after miaka ile cha bandu kenda no umesi miaka ile mingi ningi itunda umesi we itunda ondo masia ni no ni kurekemenda ingi miaka ile netela either the both parties no ni umeka no kaumia you nditoma mathe miaka ile ni utono ni karandiata ukambeka na miaka ile na mina baby genda ni wako you after miaka ile yina mina yo nenge tika kama na tubanga ndo tudio na sei ene nimekwatia mundu kuya skulu ndisoma tonye twailaniite tutwane yo nende twidi kwini ene pekino na okulela tuna na Simone nende ni kokule twa mitiba ni okulia uya Simone enya seyele we wakiana ndakusiawa kwenu musi ni wakatatu be waku ni meana ata ni mwitu kana ni mundu mukaka na ni mwitu kana ni mundu umekana wambe ni mundu muka wakeli mundu ume azima ku ni ekwate tia kali muno wesi kuyazi tamaa kwa na kali tamaa kwa ni akali muno asiba ku ni kwa tia kali mone akali mone akali ya akali ya kwa pasta ona kwa na akali nyakwa ni mwana biashara takwa na pia kwa ni retired mwalimu police so no kwekwatia no kwatia nyakwa ni mwana biashara na gari yako nyao so no mpaka ni matwaye mundu kama kaambia mwana wito maisha qualities nimekuona mwana wito ba toka kiatiki ene na kwa ndi wathanda tukusia wakwito musi mbe wakwa pa etu ana na mundu umwe alafu itina wakwa pa etu pa aumeli na mwetu umwe ene tina wakwa be mwana kimu tunati tunana ku no ambia no konda pia miaka ina miaka ya naende na miaka 23 yani miongoni na tatu na kwa na miaka miongoni na tatu Ezino kwa tino nuko na ni njinzio ya mundu umekwenda ayambenda serious na kilo kwenda aenda mande kibeti ene elewa ya na yu ninge yu ndeka nesa kuka na ndia appreciate muno kukuona na ndia gwa moyo muno kukuona esi tuna na Simone aningi niweka nesa muno kubika nyini ona kwanza kwateuka ndo mapenzi mazi muno mesi mapenzi mazi muno mesi ndo kengweka no kada kwekela chago no kawa ni weta wia lakini wabika ene na kwa nono lone na akena na iwa moyo ningi ninaona no tutethani ngo kuna na ninga unengo time ngakweta nyaka esu nyaka eli ukite na kwa ontie ndea na huko na biashara ndiende na iki biti ikanoka za kwendea uyuma school nona wako in there like na kindono kindono kubingwa kendo keka kenda reka laido owetele kuandikwa kariele yaku zomete ene na you konisi wendeta in life maisha ni ayu kila wendeta muno ni chao nendeta kumutaya ngai chakeli ni pitio anti bata kwikala haido kwikala mana na webata mundu wani unuza okay wende mundu mutangie kana wende mundu like wanaganda ti mutangie unuza okay unuza chao but mutangie ote mutangie mutsikwana make unyonda lakini nenda mundu nena no kunywa anyo kiasi tunda pokete kelele nunda kwenda mundu wakozo na weza kwendea nake ola you for example ukwenda nake you ula usiki nini yake qualities yake na kenda do za for example uti usia bedwe na ke weza ndena nake unoge nake unuza muno akathocha uso nusa saye
ndumurekebisha ukamwe ndikwenda maisha nenda maisha nisiwe dhae bunde isi na kutia kendo tila isi lakini mundu mukano usoka sia mundu wake mundu mukawe Biblia za mundu muka musio ni waka nyumba yake na chao na moko make wala muthugu ya hata tana yuka kwata mundu meneza mundu unuza uganda inuzanga kama mutauni ugenda na zingine meone kwenu kama si nekubika ngomba nongoleki nje kolela tu utona kana na kwata nili suppose kakani Sinema. Si netela yu lata milito isala. Ngakuikalia nditu kaneno. Wewe wote kauke undavya. Lakini watu wanzise wona waandavya kindu nele wona watu wanzise kwa nondo tunaenda simoni bakoma na watu anena watu wanzise wona like ukandavya kindu ni thukisie kana ukandavya kindu kitake time nditu kanene kata inaambio chose atwa Lakini ndo nako tabia ukatake time. Kingi ngo tabia ukidikise sayo. So it depends you kila ngo tabia. Na jikindu chambe yu. Ndiko yani nuza. No ndio twande nebo. Acha. Ndiko yani nuza lakini ndio twande nebo. Ndio noke twande nebo. Na maanisha. Sawa. Lakini no ila like yani once in a while yani kwa vita unaona lakini tio lawa idoko ndinu zao lo idoko ndinu zao na ivya kwa ni wanuza tena but ndanu zao lo idoko na ndinu zao idoko lakini nenge saingi none zao liko bandu na mabeste mako hao kwa maana bandu bakambia kwa imwe lakini none kala na miaka 10 ndekata na usamba tiki ndo like ni lazima nike kwa unoweke noneka completely lakini chambe ni mutangie ni mutangie na ngabatise we kanisa wa Catholic but na siku naambiwa kwa madambi yote makanisa metal protestant lakini ninge ni natange wabo nene si kila ngo utabe chonde nene si utabia ta Mungu wese Yesu na Mungu wese kila jao kila wenda alienda maisha ni make kwa after miaka si luke wa weke ukina weke kan none kala ningi na kola ningi none kala lazima nganywa mbana ningi none kala na mwaka na geza unyo siku kuni none kala ndanywa ona ndala ona ndego muke wago pando so none yake na ningi na ku yandis ndio twande nipo lakini ningi ukaambia ningi ukaenda wembia wenda mundu mewilio ukaambia wewe mtuzimu yako ndeye kutoa ni mundu mewilio none rekebisha alafu ndi kala nikalolo kwenda na kuchao wewe kala nikalolo kwenda ene no pa mundu mukonusa kutoa mundu mukonusa kuyo maanisha ni kindu kithuku kana kutoa mundu mukonusa kuyo maanisha kindu kithuku nitegemea mundu mukonusa ni chao kitumikira cha tumia mbio nyoni chao no wende ambio nyono ndo apia pressure yani itindo alafu no wende ambio nyono ndo stress hano sindu waende yeke maisha yako vikabu ambio nyo na ningi no kulunga mundu ila wenda mundu umwenda neza pamwe sindu zake zionde makosa make monde na uona makosa mate kuendeza no umekalaza ndio kamuya hii kina enda kilio ndi kwenda kilio kende mundu mukosu na ke ready na kuna mundu mukosu ready kuseto naku kwekala naku maishani mundu mukosu no kwekata no kwathia ondo wa mwe kena no kurekebisha no kurekala naku ona atende tikala naku uimana kana o ti wako yani ndena namba ready wekitaendea na maisha mako ukitaka nake lakini wakati mundu muka like ona no kwata mundu muka muthuku muno pio tabia zake ni nthuku pio lakini ndire lakini wewe muzobia na yete kila kusoba na itoka kibetikiziwa aya no kwata mundu muka uteta bia pio completely lakini the moment wa mtu wako na wa kala nake uambie kala nake ta kibeti na muse with the time oibinda yokite ayambie kata leta bia ambi ukwana tabia ite okuelea ukona so kila kindaki mana ni mundu ome na mundu muka ende mwako mana onekenda muweka onekenda wenza mutao onakea kwa mitungi yake hiyo maka kwa pesa bora yake ni mwenda na bora yake ni mwetekela na kina kitu kaka kina ki no mwekale nesa no mwenda na family nzio kutata ebia nekuthia nayo na kuukio no kuometho atambwani nieli
ni Mbenzi. Okay. You ndini ne kya ka chips pato ye. Don't be one of the chips man. Your favorite. Ene. Never done my chocolate. What are you on? Oh. You mbe yende. Tunataka nawaambia usomete huyu usomete. Nisome walimu. Mwalimu ni nini? Naambie na kwa dima yanja kwa mwalimu. Undu kuika, undu kusome byangu mu school ngoka ngakola nyatwana vitu thaoke tukadha ukachalimu ni mwalimu hu. Oh. Alafu yui katika yela wa nini we are now ndio nomina school. The next 2 years ningi ndo mina school. You we were like we enda ngwa na family yako. Sana siana. Ukaza yule na mzee wako yu. Na atwawa, ina mzee wako yu na atwawa. Ngenda kwa dazana siana ndona. Siana itatu. Ndaila siana itatu. Tumana twili kelo tukama. Wapo ngaini wewe ambaye siako. Hapo imagine ndai. Kana ngawara siana kenda ni nzio. Siana kenda. Basi kitu razi yetu yainge. So ni ndate ya mutindo si wa ngasiamu. Naweze kusiamu nani siana sia wani wadhimu. Ni baraka sio. Kenda. Huyo leo akwata mundu ume twana pia enda family siana kenda. Nakende no to no ya kenda sawa. Kuna uli kilosia siana kenda. Ni mama mimi Ni ngozaiti huyu. Ngozaiti huyu. Nyeno ni mose kenda. Kenda no wezo wako siyewe. Na nuko sienda. Yani tuika landi tu agree na kenda pende sana. Lakini ngozaiti ndio kilosia siana kenda. Niki. Ngetio kuusizia ngetio kuusizia na alafu ndo ngoranga na kongewe. Nsia hiyo. Ondo mbi tatu. Tatu. Ndio kulia you trust you no kwanda sana na muse ni mwaseto wenda muse waku yula muse waku si you kwenda ina tuna trust na sana ina wenda ngenda nina sana tu asia you and gabi fara kula kwesiana because when they are like you siana sia kwa they are proud of me lanza yetu nini wale to sienda tasiana sia kuseo kendishambe ukasionya ndo sialite kuikala mtindo mseo wele ndo sionya kana beki mena bando kenda no kosani tenenya issue siani mwali to solve ya ku ya bedroom wakati mrali to nya siani na ni ukuli ati uweze ningi saingi siana no sina kimbive na inya utona kwanda kindichwata tani mse wako kadi si yule ngotwaita suppose ni ngotwaita yule to atwana nika family na kikendo kimwe utona kwanda kindichwata kale kimbive kingi you ave issue itu twanita nina ave issue tutaensota vya siana yunika kwithila yutando cheat band ina mundu mukongi njuka ya siana nithile thia nyu ni kwete lo twele kuya bedroom twele ndio kodia you na like you where you katika maisha mako ndo wa moyo tawa ni yani lawe utuvanga kanwe kama sasa you na utwa wenda you niwe kibeti chako cha mbele cha mwezo kana na ngatwa kibeti kenge baina thina you comfortable borake tuwe mwani yake maisha ni nguzo vya kakibeti chambe ani ngurambo na kibeti chambe ni thani comfortable ni weka ndo ndakibeti chambe ndienda tweka kibeti kenge ndo acha ndo kwa kundu chiuka yo ni katie tu manane wambie ngoya kuninya ndete ni weka lakini wewe mambo meke ka lakini nje seti kila no ika ni ukende na kibeti kenge no ya ni yuko sete chao kwa ni resho ya sia Kenya ekana tie sindu sia Kenya akamu yengi be witu Kenya cho ningi yewe ne twatwana asuyu matena setu ni kana seyu mwana ile makapata msepo
ekana aku na nikoli ati yue kapi ndikasekendia yuni na kibeti kenge na ndwenda awese yape ndiwe zenza na ngwandi ya mse wakwe na kibeti kenge bandu na niwe wenda awe tambo ete ni wona ngo tambo ete utona kwando kindichwata makosa mame niwe na mbelila ndo anda vya ndo bana makosa makosa maku ni ndo uko kambia kana wina kibeti kenge bandu wewe ndiye watu ana wasetha nyoku utanda vyetia makosa mambe niwe na makosa ni makwane mamundu mukoso maku nondo nene si umundu mukoso ndo amtaja kana na kibeti nyondo na bai mundu mukaiseti kina ngende na mwene kibeti na nikaanza na mwene kibeti na ambire kana nini waile to ambe mo kumya ni Samuel waile to kondavya waile ta mboka wa pro na viti kana na boda bya na kumbeta sarakasi waile ta mboka tabya kibeti chambe kana kwati kibeti chake lina kikwenda wewe na kibeti kile alafu na kulia ati ndio kwenda kulia birthday yako ende aende birthday yako ibada wasiawa ida matuku 24 December okay na ndio kule yako ende ya mwezi wa 10 tuko na na ndio kule kila mwaka unaenda watu kenda ndio tunasherehe ya birthday yako hao ya ku kandi ya family members no matter ndi no moka na mimi na ndozi tunaweza ndozi yake takana sasa sienda sasa kwa tena baadaye uyu hata for example aseima kwa mako mesi ndo yakwa nako nenda ndivyo mwana ndio papa ikendo tu ikatwebitete yo kethia ni kaibandu ni naku ngome yaku ni mesi ni naku awe school imagine school ndo noteke kindu hata school na mama mnatu lakini asema kwa hiyo no mambe kuikala no meitsa kwetikila kana twendo kwetikila ndo isu ito of which onaku asema ntiambia ni strict no mambe kala mayitikila ndo isu nondo ni school bad nondo no mangulie mbona wa muyo twa mwitu wa muyo yetela mwitu ya school kwa to maka utia uteka kiki aingo kule yu kumya mezi liazu masi makwa maka nani date mondo school mezi liazu ndo ngomya kwa pala pia zima kwa twele cha kwambo iko ase makwa kana makwa metikila ni sukulu metikila twethe ndo ni moto matuma kwa ase makwa ndio kule na wasi makale ndo yakwa na kuma kabanga wa school ni ngomana ya mwana ndiye na mwana time yosoma na kuno mbendete na kwa ningu endete tutona ikara yambo take time nene na mo metikile mimi ndio kai ndio tabia tuikula maya timoto mo ikula kwa male yutu ganena na mama kai market kila lakini wewe sibia ndo mundu nena na sei make maka mwetu kisia bado mama kale kitu kule hiyo si kila side ina negativity makale ati sawa makale we kata juma kale makapanga nesa kini malea nga malea ndo yakwa naku ujiwe takwe mwitu anombendete utwana kuanda wakindu chwata nyeni kuya hii nyeni ndanje bitanga kama naona ku mpaka mimi na school amina school ipike you official tu kwa na wewe somete mundu la mali ile ndimea nini amina school nete mse ula kundwano you my sole amina school ukule wewe no wetikile kwa nange wa mse na simba that is mundu lo kwa wende tena ngoya aye awetikile aye lakini no nambo medukisia ngambo mino soma okay woni wo no wewe ni woni wo kwani na kimwana chungwendo acha kwanda kiotwa yenye nalito mia hii kende mwale atu ituma nduni nake nyingu ine some na mina school nyingu mumanda endwa nondi wene ntiyo na tume kwa simaku that is twali kwa simaku what next twili kwa simaku ndabya kumale ayo ikata Kitambe manda mwitungi azima mama kwa malile ando yakwa na kunondo yuta ni mwana na tate mundume wa musiusu for example ni setwe inyakwa na yakwa ne balamai inyakwa ni niziki yakwa ndamandi wa nyakwa uwa so onake ondo ta mandi wa mundu muka ndakenda ikata komanda ndakenda mandi ya mundu muka ningiti ugo chakeli nende anese kana mundume katika family
wenda kiongozi na wenda kusema mambo mimi amino banga peko kiki no faino so na muzi wako nyakwa ethia yakwa akaambia Mike ndikwenda kina ki na as long as ningwendete na muye niwe don't run control okwatia elea lakini mwisho no kende wambe kutwa mali kweli ona haya you nekulia hii twane na muno na ningine na appreciate kwa kwaku twako analyst na kuona wewe mbona na ningi tuimi na ndikulia ndio kule you kwa nondo twana nazimone expectations yako niombe kelata nitwike nitwike muse waku na tuyenda na tuyaka musi kana uona bado uyo kiwanzani uyo sokoni Yeye niona itwitia na tunakuya ndani ya tela yake ledele. Wewe ni ngwetela. Sawa, ningu kwitikila. Na ngwetela tukemsa kwa twane toke musi. Na wishwa ni kwati wa mina school ni kwati painda mobile liku. Painda like twena ke. Tukwati twa tikila be. Otende etika hii. Kwa si. Nengi tuone maoni mengu na nyengo kwa timama. Na kwa ningwanze tu anda bia. Ningi pesa na sana. Tuone anaonena. Ningine kwa kwa mine school ngoneka time. Mine school. Ngana tu anze sindu hizo ndo tunena. Ningi tu gwo wendo ni meko. Tinde tonde. Ningi tu gwo ningi. Ningi dia sasa ningi atunga moyo mwanangu akuka. Na lecho kwende anaonena. Atuemwe kabisa. Na ningi ninaewa ni ana wako kuona. Ningi kwatia. Ndo waambia ndoto yako. Na kwa ndoto yako. Nito kwiki ya kisinde second kemo. Ene. Kwa ngutunga vya kwa kala na tolandu makeo kendano. Ona tanguka ngara ninguka. Kana la makeo kuipuwa na ku nongo iwelia wewe oka. Lakini weka na ningi wa kana ningi ni wa ikiria kana ndiliu. Ningi ni wa ikiria mu lona na kesi mu ni woli. Timu ndo tebiza yengi. I'm the real one. Ningine wona ningine mundu real. Ene. Ali. Kipindi china cha Mbenzi ninaona thi. Cha Mbenzi ina kwata mse. Inaewa moyo muno. Ndo finally twa meet na mundu muka. Na ningi nitwa komana katika Mbenzi. Na newa moyo na date yakwa yakinesa. Ningi ningona no atwike kibeti kaundu na nena nake atwa kwati anesia nona na atwike kibeti ndo na iradi kweka zilezo ndo mbite na ninge na iradi kweka zilezo ndeja ukwenda nike. Oh yes, musiaisia wa Mutongo TV kene kilungu cha Mbenzi na hindi nuona mundu wi Mike na Natasha majeki anapina na metikila na kusonga yimwe endene wa wendo indi na kuketha uyenda kukwate buso ya kuka ndene wa Mbenzi pena ambao miona ndeni wa keo yaku paundi botu maabisa waku ne setwa yaku na oyelesya umetengaliko yiba nikenda dunenge buso nagu ukengaliko eno ukwate ebuso yaku ikwatia babe kana mwendo waku kwa ini asia bye bye and I love you so much. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima oyeke ya piok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti mwonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.